سلام تخطاتلتنا الشانل كما كان يخون كما تخونون صناي كتكوننا وتر من يوتيو لو مدما حدا زي قداس حبريتا ويكان كلنا كمهرنا كان كحنان زخل ارست حيزلكم قريب له اذا ارست زي بزعبا افريقيا زقاطم كنتات ويكا بهجرات افريقيا زقاطم زلون زمعبل زلو كنتاتني نغنري بمجمريا انت كنرينا بز فيديو زي هذا ابي بروجكت نافريقيا وكان هجرات نافريقيا قبل لو تخمص زخل بروجكت كما يجيرهم يوروبان أمريكان تسفان هفان هيبوم نافريقاويان حما خوشتا عميقهم كم استرفقهم زقبروهم كنرينا التنساتهم كم يجيرهم زلاقات ولهم نزبنا استلاقات ولهم دما چاينا كما يجيرانتي توحيفو ويكا كدر بس تبهلا بروجكت وسيداك ساف كندي نقدميت كتم صخم تخل كنرينا كالل قبل الأفريقيا زهندست ببات كنرينا ويكا شرحتات كنرينا بتمساسالي مبزحتن هجرات عالم زيقاتاتن كاب إسرائيل ولا تندخات هجرات كال على مالك زيجاتن كاب إسرائيل كدما خلوها هجرات أفريقيا جن في اللي عبي كبرز وهابو زلو بريزنت ناي كينيا زو سودو سقوم تغنرينا إذا كانوا دينيرو نمنتها إلى مايو انتهي كي بهللو بزعبو كنرينا ناي IMF ناي وورلد بانك ناي أمريكا بوليسي أب أفريقيا كما يمثل أب هجرات أفريقيا كما يمثل كومدما دحرزنا كوب بدبي تخيزنا برنا كوب 28 زبلونا كليما هاجر أب هاجرات أفريقيا تجميرو زول الزمتة دماغن رينا لا يجبر سبورت كبر زي فيديو أقدر أسنة زلوا يحتوين ثلاث جزء خي وسطكو مجمريا بدي أخذ جمريا let's start with this one it's going to be very important قلت فلتفنا بالكهرية مهنيات نوع فيديو تصل زخنة كلهم رياس لزين غل تاقدر أستحست دماء كنا مهارس لزدلي. The Western countries promised Uganda to invest in constructing and developing one of the biggest oil pipelines. It was called the East African Crude Oil Pipeline and had a budget of $5 billion. Uganda was made to believe that the US would take إذا بروجكت زي أوغندا درجة قدمي عصرت عامتها بلادها العليو نداد رقيبة أبكرس مريتا نداد ما لدما كابت زرها بتكسب جنتا توصو تقطع من يتهجر ترانسفورمد مخانة مخنياتو كم أوغندا ستيبل زخانة هجر نداد تركب كلا بتعمي يوم زتقوس بزح جزية بوليتيكا وستابيليتي سلزة لهم ريلاتيف لأوغندا بوليتيكا ورجونات مالتي سلزة زي نداد زي مسترغبة أمريكان يوروبان كم يجرب نزه هجر زيا تسفان هافان جيرون كم زترفوا كنرينا هج زغا بتدقاقامي أب أفريقيا زترعي كونتاتيو تمسا سالون أب صوماليا نداد كم سرغ بيز نقر أب قزي السعد باره نتندادقن كسرقون كزم تون سلزيف قدر لهم تناي كرم مراحيناي صوماليا زنبري أب كالي فيديو خمس ألكمي كم بتناينا نزا هقري لهم كم زتون قوون كم زقبر وانت هقر فحفح كم زتولان سلزي أب كالو هقرات أفريقيا أب سودان تترعي تمسا سال كونتات أب يمن بسترعي تمسا سال كونتات كم زخوني زنقر ناي ليبيا كونتات كل نفلطي سلزي ندادي كساب كندي نتهجر كبتن زخل تسقى مخانو إيرتراون ندادي كلوا يخليو حدا كابتي تخوض زلا مسجد لاتون مسوز تحاس كم زغل قام لني care of all the investments so Uganda's crude oil could be transported to Tanzania, which has access to إذن نداد ريوه أبي بوتانا يوغندا يترقي بزلو أب هوي ماز بحال كبابي ناب هجر أوغندا مس ديمقراطيك ريبوبليك كونغو ترخبلو كبابي أبو يترقي بزلو بنجري كوتسخه بتنزانيا جيرو بافدق بحري كوتسي نورمالي بجغرافيك الراخلو بكينيا جيرو كوتسي خلنيرو مغاربه يبلانقن نسمم تنزانيا يم جيرو ما بين جيرو خمس خيد نريال لنا نزي مسألة كونتات أجي نبتي قليو كنزولينا بزح detailed information سلزلو أبتي أقداس ديلز كنساقر كنفتنا the Indian Ocean. From that, the crude oil could reach the entire world, bringing billions of dollars to Uganda and boosting its economy. However, Uganda did something the Western countries did not like. And as expected, since the Western countries invested to use it as leverage later, they announced to suspend the investment. It meant a complete halt of the pipeline construction, ending all chances for Uganda to rise. That's when China came forward to help and assist Uganda, shocking the West. However, things are not quite as simple as it sounds. انتهي قاطي متكونتات كنذكر مجمريا إذا قدام مسترغبة أمريكان كامبانيتات ناي فرنسا كمون حقرات أوروبان أمريكان في أمريكا أجوهم كل الزخن قبل الكمينة كن حجزوا كمينة صنت راي إلهم تصفى كبوم تنهم أب مونغو كمان نتخيل خلوجن أوغندا أوروبان أمريكان زي فتوى قداي سلز قبرت انتهي يكون رينا دحريو نزا قداي زيا بخال من قدت أماتيمم كتفوات دليوم إذا قداي زجن أقاط عم تشاينا مبزحت بروجكتات أب أفريقيا تشاينا أتياتو زلا
أمريكان أوروبان زلاقصولو زنبرو ويدما كبع بتوحت واقع كوزدو إلهم تحسيما ما زنبرو كناتاتيو تشاينا مسمصت مبوا كمزا عينة بروجكت خلو دينا بلد زلزلي لخطاتو جميرا زلا مخنياتو أوروبان أمريكان أفريقيا كخفلوا سلزي دليو تشاينا دما أزيو مستناي بعل أمريكان أوروبان زبلو زنبرو عصفتات نعاقن زوات أو كناتات كويني يتصنح سلزي تشاينا مسمصت تكوناتات عزيز حقوس تاريخي كوين رقيباتو انت هوناجن كم ناينا دلاد بروجكتس ولا تشاينا ون بقليلو كسرحلو كم زي تخل حج كنرينا إثيوبيا ونداد لو باي ذا واي تيزولو كونتات ون مس زتحاس كون كم زغل بزحات كيلاتات زاربيا. Why did the West suspend the investment? How important is this pipeline? And why is China helping Uganda? Watch this video because it will change how you think about Uganda, China, and Western countries. Let's get started. First, let's understand what EACOP or East African Crude Oil Pipeline really is. Believe us, it will surprise you. The East African Crude Oil Pipeline, EACOP, also known as the Uganda-Tanzania Crude Oil Pipeline, is a major crude oil pipeline project that's been in the works since 2013. A symbolic move was made by laying the foundation stone in 2017, and the goal is clear: transport crude oil from Uganda's Telenga and Kingfisher oil fields to the port of Tanga in Tanzania, right on the Indian Ocean. From that, this crude oil would be supplied to the entire world. Uganda is diving into oil development, particularly with Telenga, operated by Total Energies. So as a project the abitas faz زنبرو ni Uganda ترى كونس نكرنا أفريقيا حق الزخل زنبرة بقليلو دماتن هجرات أبتزوريا زلوا كل الندادي بقربة كابو كربا زخل هالو زنبرة أبي project نيرو ولا كابا بقاقسو ونت project شركة ناي كل التهجرات زنبرو سدما بعبيو تناي كالوت معربين هجرات قديفكا أوغندا تنزانيا بحد خوينن تي ندادي كاب أوغندا بمنقد بمصنو بشامبوكوتات مالتيو بشامبوكوتات بكنال غيرو كاب أوغندا تبقيسو كم تزراخوهم بتنزانيا غيرو نعمل عالم كزرقح يتمدب نيرو of course كلتين هجرات دما كربحة تم كالوت هجراتون مخنياتو ناب كونغو قربا ناب رواندا قربا ناب بروندو قربا نكينيا ون قربا كلها تنزين هجرات دما ندادي كاب كالو هجرات زغزان سلازي أبي potential زنبريو قد من زيها مقطعنا لكن قداينا نداد كمي كم زمثل حتر زبلت فيديو غريب كبير من تان كونتكست كردانا زيادة حنصنعه give me a second I'll be back with this video the video زيا نا أمريكا policy when it comes to ندادي كمي كم زمثل كترينا. It has been a pleasure and an honor to meet you and your people. The U.S. government supports you in every possible way, ideologically, of course. However, we cannot offer any military aid at this time. With all due respect, Ambassador, we need more than that. We are dealing with terrorism on a daily basis. Oh, that's unfortunate. Warlords overrun villages. Yes, that's a... sometimes بلو زلو مس حدا دبلوماتنا أمريكا يمزرها زلو أمريكا بخلو بمنفسن بأيديولوجين كتحجزكم يا كون لعلقن عقمية بالله كتحجزكم يبلاو لما أفريقياويان شجر كجات ممكن لو زجات ممكن تاتيزي سلزي نحنا بقبرش برايان حالتها بتعمل الساقة لنا نهسل لنا بجاخر دقنا بجاخر دنا أمريكا نقولنا تأمين أمريكا دبلومات يمزلوا منو زلو سمعوج. Rapes, tortures, all manner of human atrocities. That's really sad. عمز قتلات كل عينة سقاينا ديك سباتي زلنا يبلو بتعمز حزنيو نابلي من السولو مالت أمريكا ودبلومات. But the U.S. military is simply spread too thin. We can't afford another intervention at this time. But what we could use your help with really is protecting our vulnerable, plentiful, and newly discovered oil reserves. Oil? Excuse me 1 second. So انتايلو من البعض حجزنا عندكم جنابي مدلنا نيرنايلو مستعجم زلنا حدش رخيبنا زلنا ندادي بزح نداد رخيبنا لنا كل تي كال مستقبل وزخون حجز كنا بكم يبل عين خلينا أمريكا وتحضر تفاح بزح تجرات سلزلو كن حجزكم عين خلينا أنا يلو قال عقبت عبيلو منيرو شو مودتا أما من هالبعض مزح رخيبنا زلنا ندادي بزح نداد رخيبنا لنا كنت حجزونا تدخلوا دو مزبل الريوة. Protecting our vulnerable, plentiful, and newly discovered oil reserves. Oil? Excuse me 1 second. Operation Golden Eagle is a go. Welcome to democracy. سريع ماذا؟ ندار انت لك أمريكا كل مسائلاتان أتواران حيزة بلوخيات بلا كازدو تواسو خي مثلكم ريل لايف يزي
ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ናይ ነዳዲ ልክዕ ከምዚያ እያ ስለዚ ዌልካም ቱ ዴሞክራሲ ትበሃል ዴሞክራሲ ማለት ብናይ ነዳዲ ንሳቶም ተመፅኦም ከዓ ሕንፍሽፍሽ ናብ ሕንፍሽፍሽ ዌልካም ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ዴሞክራሲ ብኸመይ እያ ትሽረፍ ኣብዚ ሎሚ and Kingfisher, under the wing of the China National Offshore Oil Corporation. In the ownership game, Total Energies claims the lion's share at 65%, Uganda's national oil company gets 15%, Tanzania also grabs 15%, and KNUK takes home 5%. This project's bill has shot up to a whopping $5 billion. Interestingly, 24 banks from the West decided to take a step back, but Standard Bank and the Industrial and Commercial Bank of China came in their place. When this master project is done, it will break records as the world's longest electrically heated crude oil pipeline. Back in March 2016, the EACOP had እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ኩላቶም ክንሕግዘኩም ኢና ኢሎም ተስፋን ሃፋን ገይሮም ነይሮም ድሒሩ ግን ምስ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝደልይዎ ነገራት ስለዘየማሉ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ ምዃኑ እቲ ነጥብታት ኣይንገርኒ እዩ ኣብዚ እናዳሓረ ክንሪኦ ከለና ግን ብዙሕ ነጥብታት እናረኸብናሲ ክንረክብ ጀሚርና ማለት እዩ ኣብቲ ዲልስ መብዛሕቲ ግዜ እቶም ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ወላ ናይ ኤውሮጳ ጸቕጢዮም ዝፈጥሩ እቶም ፖለቲከኛታት ብዓይኒ ብልሽውናን ብገለ ገይሮም ብትሑት ደረጃ ምሳቶም ዲል ከም ዝገብሩ እዮም ክገብሮም ዝፍትኑ እቶም መራሕቲ ንዑ እምቢ ክብሉ ከለዉ ድማ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ክመፅእ ዝጅምር እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣብ ኡጋንዳ ፈጢሮም ሽዑ ክንፈልጥ ኢና እቶም ኩሎም ምስ ክሰርሑ ሬዲ ኮይኖም ዝነበሩ ባንክታት ድማ ኖ ክንሰርሕ ይንኽእልና ኢሎም ከመይ ገይሮም እዮም ንሓደ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ንኸይምዕብል ዝገብሩ ሕጂ ንእሽተይ ድራማ ንእሽተይ ሪል ላይፍ ፕሮብለምስ ክንርኢና እዚ ድማ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝደጋገም ዘሎ እዩ had its starting point all planned out in Busaruka sub-county, Hoima district, at Lake Albert in Uganda's western region. The pipeline's journey includes the Albertine Rift, passing through Rakai district in Uganda, hitting Bukoba in Tanzania, making a loop around the southern shores of Lake Victoria, and finally ending the party on the Chongoleani Peninsula near the port of Tanga, covering a whopping 110 kilometers. The Kingfisher oil field was discovered in 2006 on the eastern bank of Lake Albert, right on the border between Uganda and the Democratic Republic of the Congo. Moving northeast of Kingfisher, you will find the Tilenga oil fields in the Bulisa and Nwoya districts. Total Energies is taking the lead here with a 56.6% stake, teaming up with CNUC and UNOC. Their plan? Develop 6 fields, including one smack in the middle of Murchison Falls National Park, and drill about 400 wells. So بحفش التديل ريهم الله خميهم انت عايز بلو دلو تزعبي كفال طبعا 56% دي توتال انرجيز بالنا فرنسا كامباني مسكالنا تشاينا كامباني خوينهم تزعبي كفال نسميهم كحزو اوغندا مريتا ترخيب خلو 15% يا تركب كابتي ዋንነት ኣለዎ ኣብቲ ፕሮጀክት ማለት እዩ ኦውነርሺፕ በሃል እዚ ወይ ካ ስቴክ በሃል ታንዛንያ ድማ 15 ተኻሊ ድማ በ5 ናብ ካልኦት ፋሕፋሕብል ስለምንታይ ከምኸውን ነዳዲ ከም ነዳዲ ወይ ካልኦት ብፍላይ ከም ነዳዲ ከም ዓቢ ሻምብቆታት ካናላት ዝስርሓሉ ዓቢ ኢንቨስትመንት ኣብ ቅድሚት ስለ ዘድልዮ ቢልየንስ ኢንቨስትመንት ስለ ዘድልዮ እቶም ካምፓኒታት ንኸምኡ ዓይነት ኢንቨስትመንት ዝገብሩልካ ድማ ብቐሊሉ ሕራይ ስለ ዘይብሉልካ ብዙሕ እድገታት ክትገብር ክትክእል ኣለካ unless ወይካ ንስኻ ትፀጋታት ኣለካ you're okay እንተዘየለ ግን ንሳቶም ንናፃ ክገብሩልካ ይደልዮም ነዚ ክገብሩ ድማ ኣብ ኢዶም ኢኻ ትንብርካኽ ስለዚ ነቲ ዝብሉኻ ምናልባት ተሰማሚዕካ ገለ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ናይ ኤርትራ ወርቂ እንታይ ኢልና ነርና ናይ ኤርትራ ወርቂ 35% ነይሩ ቀደም ሕጂ ድማ ናብ 45% ኣደይቦም ኣለዉ ስለዚ this is very very high compared to ናይ ኣፍሪካ ካልእ ስታንዳርድ ናይ ዕደናን ፕሮጀክትታትን ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ሕጂ especially when it comes to banking ab Africa እንታይ ፀገም ኣሎ ንግረ መንገዲ ኢንተራፕት እናገበርኩ ዝተፈላለዩ ኮንቴክስት ክበኩም እየ let's go okay ነዚያ ናራና ጽኖች wells from 31 locations. Fast forward to December 2021 and the Ugandan parliament puts its stamp on the East African Crude Oil Pipeline Special Provisions Bill, steering the ship for the country's involvement in the estimated $3.5 billion EACOP construction, operations and maintenance. Uganda's contribution is pegged at $293 million with $130 million already in the bank. Tanzania had played a similar card, passing its law in August 2021. As of March 2016, the plan was to initiate construction in August 2016, anticipating a 3-year timeline with a budget of $4 billion. This substantial investment was expected to create a So the project is بمسرته تفعله جمجام استوحبوا ينيرو مجمريا ab 5 بليون يكون باجت نعزد لنا ذا بروجكت تبعه لنيرو أوغندا تنزانيا دم باب عقمن ببليونات كوتس أي كلانين مليونات كوتس مدب تغير نيرو سلازي أفكرتشن عصرت شدشن كجمر توجي نيرو دحر خندي وهنياتو ذا بروجكت زي نوح عمتها دو سدايو مخني أب منقطهم هجرات سمع بفلا إذا ما جناي جنزب سمع
ፀገም ስለ ዘጋጥም መብዛሕትኡ ግዜ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ እዩ ነይሩ ናብትን ክፃፋዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ንዘለዎን ፀጋታት ክጥቀማ እቶም ባንክታት ከምቲ ዝግባእ ሓገዝ ስለ ዘይገብሩለን World Bank, all other institutions, they make African countries jump through hoops. Loans will never be able to pay. The US, when they borrow money, they're getting it in 1.5, 1.9 interest rate. Africans, when they get the same amount of money, they're paying 9, 10%. The people who don't need a break, they get a break. The ones who need a break, they don't get a break. فانتهى تبل دلا مبزحت الجزية هجرات أفريقيا كم تزدل دقف كبانكتات نعلم كبIMF دي كبولد بانك أي رغبانين إتن بزح تسقطات زلون بزح حبت زلون هجرات بقليلو هجرات أوروبا أمريكا كارلوت مالتي بقليلو بحسوا رواقع جنزب كرغبا خلوها نت بروجكتات ناتن كم دليتن كقبراي خلا ما عدايد ما زلون كابزن كب وورلد بانك أو IMF إتن كندي حاجة زدلين هجرات كم بالها هجرات أفريقيا هذا ما قطبانات كدلوا أيكونن عقمية بالكم تبايلهم هذا مجمرة أي وهابهم من تتوهيبهم كا بزلا على درجة نا interest rate ويكا ولد كم زخافر تجاريز وهابهم سلزي أتوم حجز جبهم زي international bank سي نتوم ندخلنا من حجز تباهيل استجبرين يرو نتوم حجز جبهم يقصعوهم نتوم حجز زي جبهم دما بناصة يحجزوهم سلزي بسنجزي انت يا خون تناقرت أفريقيا تسفازي بالله كوينن الزلوا كنتات الله مالتيو مرحتنا أفريقيا perfect يوم يبلكم يلا هونجن أب تدخل منهم دما توسخي تسعون له لو تنخي قبر ولا تأجتات كره بخلهم في الليل دما. The sheer survival of the World Bank IMF is based on the fact that African countries and many other developing countries do not succeed. Their success is based on our failure. That has to change. And guess who can make that change? We. So the system نايزون بانكتاتنا IMF World Bank كالوت financial institutions بزحد مرحتنا أفريقيا بترجز قاموا بزحل فوانات دما بريزيدنتنا كينيا بتدقى متزاربة زنبري أفريقيين هجرات نخوات كات ديزاين الزخونيت سيستم ناتن هجرات أفريقيا نكي عوتها سلامتا انت تعويتن كم زحجي نداديين تسقطاتن بعلن مسكالو ديل كجبرا سلازخلا تايت علامهم جن مبزحت جزء هجراتنا أفريقيا ديزاين ناتهم كرداكم خلالو إزك ساب زي تردانا we will never understand how the logistics in Africa run comes together. إذا بprograms تجبريو. So to earn the U.S. dollars, and the only way it can earn the U.S. dollars is not to be assassinated for growing its own food and becoming independent and doing something that the United States. So بتعمي زجرميو مايكل هاتسون يزبال زبزو حكت هالدوس أيو تازم ذا أفريقيا بمسرته كم تازبالته تا دكتور تبلز أنهد أفريقيا مرحتنا أفريقيا نافريقيا كاب دخلت كيوتوات بروجرام بعلا ما يدسر حلي زبلكم زلوا سيد من تايو زخونت مبزحت نهجرات أفريقيا أنت يسأجمع لون كلن ناي مجبس أجمع لون سلام تايس كناي مجبس أجمع لون وراي لهم زجبروي مهنياتو هجرات أفريقيا مجبي نفسن كغلايب لنن انتاين لمع مريتنا من تاي كفري اليوم عدموان جنزب كم سألكم زغل كاش كروبس قبوري بروم كم بعال بون كم بعال توت كم بعال كالوت نجارات مالتي ندقة خيتك سلام تايكي تن هجرات ولا خم خيت بالو سلام تايكم مقبرو نهوز أي شرف سلزد اليوم نتزلهم تجمع نتعداز اللهم بنهوز أي شرفي كخفلون تخينهم قالنا ندقة سدت كسدلهم سلازي نتد لمع مريتهم أكندي نمقبهم نهزبهم مقبز خونهم زقبرو نتل لمع مريت نتزلهم تجاتات ندقس دودي كم بعلبون يفري بعلبون كي ما بزحتك زي حجرات أوروبا أمريكان يوم تجزوا بحسر واقع جزيهم أميمهم بس خبر واقع شتوه سلام انتهى عين خوم خن جبراين خلنا يخبلي كلهم عقمية باللوم انت ما قررت أفريقيا تنجنزب كابتا من شياتنا يبون زاد اليوم يد اليوم ين كلام من قد تخبرت خينهم يطعوا قبلهم يوم بعفهم كحنا قيم ثلاثي التبوليسنا معراب انتهى كم زمثل صبوك يركرداك مالو هجرات اتهم دحان زخون من الوقت قبرو نت أجندة ناي معراب ملو بملو تنبرك خمس خديهم انت زي اللدمة ويبقرا ويبقله تزي اللون قاتلو خان كأليو خان يقول يوم كابت سيستم يدبلهم زلوا. Does not like. The principle underlying the foundation of the World Bank is that no country should grow its own food. Africa and the third world should only grow export crops. To export, in order to have an oversupply of cocoa and other tropical raw materials, to keep down the price, they must buy their grain from the United States or Europe, so that if they do something that we don't like, we can do what America tried to do to China in the 60s. We can
sanction them. We can say, we're going to starve you. We're going to not export any grain to you. ኤግዛክትሊ ዛ ዝብላ ዝነበረ ኣበይ ገይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ማዓድቡን ኣቮካዶ ገሎ ንደገት ሰደት ሃገር እያ እኹል መግቢ ካብቲ ከርሲ መሬታ ስለዘይ ተፍርግን ኣብዚ 2018 ኣብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስ ገበራ ኣብቲ ግዜቲ እንታይ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣይፈተወትን ትዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ዳስ ዋይ እንታይ ገይሮም መጀመርያ ነቲ እኽሊ እቲ ረጤት ናይ እኽሊ ጠጠው ኣቢሎሞ ስለምንታይ ብጥሜት ጌርና ጽቡቅ ጌርና መሰጥመናዮ እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ መራሒ ክሓንቆን ክቐትሎን እዩ ስለዝብሉ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ኣብ ቻይና ኣብ ሱሳታት ተጠቂሞምሉ ነይሮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ድማ ብዙሕ ብጥሜት መይቱ ስለዚ ቀዳመይቲ ምስጢር ናይ ዓወት ካብዚ ሲስተም ናይ ምዕራባዊ ብመግቢ ነፍስኻ ምኽኣል እያ ብመግቢ ነፍስኻ ትኽእል ተኮይንካ ኩሉ ትኻል ተዓፅዮምካ እኽልኻ ጥጥቆ ጌርካ ዲኻ ገዓትካ ጌርካ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሰብ ከዓ እንተጠምዩ ጥራዩ ዓብ ዕንወት ክገብር ዝኽእል እምበር ክዳውንቱ ተውሒድዎ ገለመለ ኣይኮነን ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ኣይዲዮሎጂካል ጌም ምዕራባውያን ሃገራት ዝፃወትዎም ኣፍሪካውያን መግበብ ነፍሶም ክኽእሉ ከምዘይክእሉ ኣብ ኢዶም ተመፅወቲ ክኾኑ ከም ዘለዎ እዮም ዝገብርዎም እዚኣ ክትርዳእኩም ክክእል ኣለዋ ኣይ ቲንክ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዓቕሙ እንተኾነ እውን ብዙሕ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ማይ ናይ ሓፅብታት ናይ ገለ ዝገብሮ ዘሎ ብሕርሻ ነፍሱ ንክኽእል ይፅዕር ኣሎ ኣይ ቲንክ ቱ ሰም ኤክስቴንት እውን ነቲ ህዝቢ ዝኣክል እኽሊ ለወድ የብሉን ስለዘይከትካ ይፈልጥን እየ ግን ቱ ሰም ኤክስቴንት ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ብደርቅን ብጥሜትን መይቱ ዝበሃል ሰሚና ይንፈልጥና ካልእ ሽግራት መልዩ ፀገማት የለና ይንብል ኢና ግን እቲ አይዲዮሎጂ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንኮንትሮል ዝጥቀመሉ ዝተረድኦም ይመስል including France, Germany, and the United Kingdom. However, despite their initial expressions of interest, these nations ultimately chose to withdraw their financial support. This was done after spreading great propaganda about the pipeline. At the forefront of the propaganda by Western countries was the potential environmental impacts of the EACOP project. The pipeline's route cuts through sensitive ecosystems, including wetlands and forests, raising worries about deforestation, habitat loss, and disruption of wildlife corridors. Environmentalists cautioned that the project could lead to a decline in biodiversity, threaten endangered species, and exacerbate climate change through the release of greenhouse gases associated with oil production. So, እቲ ፕሮጀክት ድሕሪ ነዊሕ ምስ ከደ ምስቲ ኩነታት ናቶም ምስቲ ምዝመዛ ናቶም ክሰማማዕ ስለዘይከኣለ እቶም ሃገራት ብፍላይ ተንድግፋት ዝነበራ ኤውሮጳ ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ኣሜሪካ ኣዝሊቐን ከዝልቃ ከለዋ ድማ እቲ ፕሮጀክት ካልእ ክወስዶ ከምዘይብሉ እዮም ዝገብሩ ብኸመይ እዮም ዝገብሩ ብፍንጭ ኣይኮኑ ዝገብሩ ቀደም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ሎም እንታይ ገብሩ እቲ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቶም ሚድያ ናቶም እዮም ዝጥቀሙ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣዕናዊ እዩ ኩሉ ነገር ንክገብሩ እናፈለጡ ከሉ ክገብርዎን ክሕግዝዎን ተሰማሚዖም እኮ ነይሮም እዮም ኣብቲ ዲል እዮም ዘይተሰማምዑ ትዕርዩ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ነቲ ኩሉ ኢንፋክት ካብ ምሕር ነቲ ፕሮጀክት ስለ ዘለዎ እንታይ ኢሎም ነይሮም ምናልባት ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀገም እንተሎ እቶም ባንክታት ነቲ ፕሮጀክት ፋንድ ዝገብሩ ዘለዉ ኢንሹራንስ ወርልድ ባንክ ኣነ ክበኩም የልዎም ነይሩ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀገም ገለ እንተጋጢሞም ከይትኸስሩ እቶም ባንክታት ኣነ ኢንሹራንስ ክኾነኩም የል ነይሩ ወርልድ ባንክ ድሒሮም ግን ምስቲ ናይ ሙሰቪኒ ፊሎዞፊ ስለዘይተረዳድኡ ከምቲ ዝደልይዎ ስለዘይርብሖም ይብርግፅ ከምቲ ዝደልይዎ ክምዝምዝዎ ዝደልዩ ስለዘይፍቀደ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኦኬ ድሕሪኡ እዚ ብመንገዲ ናይ ኣገዳሲ ኤኮሲስተም ወይ ከዓ ፍጥረት ናይ ፕላኔትና ስለዝሓልፍ ነቲ ፕላኔት ክርብሾ እዩ ብከላ ከስዕብ እዩ ነቲ ዱር ዘሎ ኣውታት ከበላሽዎ እዩ ገለ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ናቶም ጀሚሮም እዚ ድማ ከምኡ ድማ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ ሳድዶሚ ካብ መሬቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት እኮ እዚ ከምዚ ዓይነት ካናላት እኮ ኣብ ኡጋንዳ ንመጀመርያ ብዓለም ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ ኣሜሪካ መዓት ሃነልስ ኣለዋ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ተርጂኹን ኣለኹም ኤውሮጳ መዓት ሃነልስ ኣለዎ ኣብ ኣፍሪቃ ክኾን ከሎ ግን ፈር ሳም ሪዝን ናይ ፕላኔት ፕሮቴክሽን ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ሚድያ ከምኡ ገይሩ ዝኾነ ኢንቨስተር ናብቲ ዓዲ ንኸይኣቱ ጎስጓስ ስለ ዝገብሩ እዮም መን ኣለ ሓንቲ ሃገር ነዚ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ዘይተሰምዖ ቻይና production and transportation. Western countries also expressed concerns about the social implications of the EACOP project, particularly regarding the potential displacement of communities along the pipeline's route. But this was also a part of the propaganda to end investment and ensure that Uganda does not construct the pipeline on its own. Therefore, international environment organizations were given the task by the West to make the pipeline notorious. The ultimate goal was to make the pipeline construction impossible, so Uganda could never benefit from it. Beyond environmental and social concerns, Western countries also took into account the financial risks associated with the EACOP project. The project was deemed a high-risk investment due to political instability in the region, potential cost overruns, and fluctuations in global oil prices. These factors raised doubts about the project's financial viability and the potential for investors to recoup their investments from environmental groups.
According to Uganda's Ministry of Energy and Mineral Development, the East African nation expects to finalize discussions with the China Export and Credit Insurance Corporation and the Export-Import Bank of China. Irene Bati, the ministry's permanent secretary, stated that Sinosure, the Chinese state-owned provider of export credit insurance, So بحفش كم نريو زلنا أتكونتات أزيو ተነቃፊ ከም ምዃኑ መጠን ሃገራት ኣፍሪካ ንዘለወን ፀጋታት ሙሉእ ብሙሉእ ንኽጥቀማ ዕድል ከም ዘይብለን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ፕሮጀክት ብፍላይ ነዳዲ ውሕዳት ሃገራት እየን ዝጥቀማሉ ውሕዳት ሃገራት ካብተን ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ውሕዳት ሃገራት እየን ነዳዲ ዝጥቀማ መን እየን እስከ ናይጀርያ ብብልሽውና ቁፅሪ ሓደ ኣብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ብዙሕ ብልሽውና እቲ ነዳዲ ድማ ብፍጹም ነቲ ህዝቢ ከርብሖ ዘይከኣለ ናይጀርያ ሓንቲ ካልእ ኣንጎላ እቲ ዋላ ኣብኡን ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘሎ እዮም ዝንገር እቲ ነዳዲ ብትክክል ናይቲ ህዝቢ ረብሓ ክቕይር ኣይከኣለን ግን ቻይና ስለ ዝኣተወ ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ትሕተ ቅርፂ ክስራሕ ብዙሕ ትሕተ ቅርፂ ኣብቲ ዓዲ ደቨሎፕ ገይሩ እዩ ብዙሕ ዳ ኣለዎ እቲ ሃገር ግን ስቲል ከምቲ ዝደሊ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ክኣትዉ ንቻይና ንኸውፅኡ ብዙሕ ኣብ ፕሮፓጋንዳን መናብራን ይገብሩ ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ፕሮጀክትታት እዚ ናብ ተግባር ከይበፅሕ ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ግዜ ምስ ዓንቀፀ እዩ ኣፍሪካ ፀጋታት ስለ ዘይብላ ኣይኮነትን እቶም ዝበለፁ ፀጋታት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ፀገም ዘጋጥሞም ሶም እዮም ዝዓበየ ናይ ነዳዲ ሃብቲ ዘለዎ ኣብ ኣፍሪካ መን እያ ሊብያ ዝኸፍአ ሂወት ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንገዳፊ ንዘበናት ነቲ ነዳዲ ተጠቂሙ ነቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ኳሊቲ ናይ ላይፍ ኣብፅሕዋ ዝነበረ ኖ እዚ ሸይጣን ዲክታተር ዲሞክራሲ ዘድልየኩም ኢሎም ዲሞክራሲ ኢሎም ኣምፅኦም ነቲ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ገይሮም እቲ ነዳዲ ኣብ ኮንትሮል ናቶም ገይሮም ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተመሳሳሊ ናይጀርያ ከመይ ዝበለ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ድቃሶም ዘይበራበሩ መራሕቲ ከም ዘመሓድርዋ ገይሮም ኣለዉ ንምዝመዛህ ክጥዕሞም ስለ ዝደልዩ ኣብ ኡጋንዳ ድማ ሕጂ እዚ ሰብኣይ ከምኡ ስለ ዘየፍቀረ ብዙሕ ሽግር ገይሮሞም ሱዳን እቲ ነዳዲ ብመንገዲ ቻይና ፅቡቅ ከይዲ ነይሩ ትቁጠባ ናይቲ ሃገር ከመይ ገይሮም ኣሜሪካ እትዮም በቲኖም ነቲ ደቡብ ሱዳን ፈልዮሞ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ብልሽውና መግለፂ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ጌም ኢዝ ሪግድ ብሉ እቲ ጌም ንኣፍሪካውያን ንኸይዕወቱ ውራይ ኢልካ ዝግበር ኩነታት ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ኣትያ ነቲ ፕሮጀክት ናይ ኡጋንዳ ተቐቢላቶ ንኽሰርሖ ተሰማሚዓ ኣላ ስቲል ግን so many challenges እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ፕሬዚደንት ናይ ኡጋንዳ ብጣዕሚ ልክዕ ከም ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ሕልፍ ዝበለ ፅሊ ኣብቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም እናገበረ መፅኡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ባይቶ ናይቲ ሃገር ንግብረ ሰዶም ምስ ከልከለ ድማ ብዓው ዝበለ ድምፂ ነዚ መንግስቲ እዚ ክነኣልዮ ኢና ካብቲ ኣገዋ ዝበሃልን ካብውን እዚ ድማ ክመለሳ ኢና እዚኣ ቪድዮ ነዋሕ ስለ ዝኾነት ክመለሳ ኢና it's very very important ነዚኣ እናሰማዕኩም ፅንሑ The world should only grow export crops. To export, in order to have an oversupply of cocoa and other tropical. So, ካልእ ብምቕፃል ናበይ ክንሰግር ኢና ናብ እስራኤል መቸም ኣብ እስራኤል እንታይ የጋጥም ኣሎ እንታይ ኩናት የጋጥም ኣሎ እንታይ ፀገም ኣሎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጦ መብዛሕተን ሃገራት ኢቭን በዓል ታይላንድ ህዝበን ካብ እስራኤል ኣውፅኦም እዮም ዜጋታቶም ኣፍሪካ እንታይ ይገብር ኣለዉ listen now please like and support ግበር እዚ ቻነል ንስማዕ ሕጂ In an unexpected twist that blends seriousness with a hint of global quirkiness, Kenya has just announced the dispatch of 1,500 farm workers to Israel amid the ongoing conflict with Hamas. So, ኬንያ ምስ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ 1500 ሰራሕተኛታት ናብ እስራኤል ክሰድድ እያ ንሕርሻ ናይ እስራኤል ንኸገልግሉ ስለምንታይ እቶም ሰራሕተኛታት ገሊኦም ናይ ካልኦት ዜጋታት ዝነበሩ ሃገራቶም ስለ ዘውፅዎም ካብቲ ዕግርግርን ሞትን ዘሎ እቶም ካልኦት ድማ እስራኤላውያን ስለ ዝኾኑ ንግንባር ስለ ዝኸዱ እዚ ድማ ኣፍሪካ with Hamas. This surprising move follows in the footsteps of Malawi's recent venture, sending 221 youths to work on Israeli farms, a decision that stirred up quite a commotion back home. The Labor Ministry revealed that these intrepid workers will be embarking on 3-year renewable contracts, promising a guaranteed net income of $1,500, equivalent to 1,100. So, እዞም ሰራሕተኛታት እዞም 1500 ሰራሕተኛታት ናይ ኬንያ ናብ እስራኤል ክኸዱ ዝበሃሉ ዘለዉ ወርሓዊ ናይ 3 ዓመት ኮንትራክት ክህልዎም እዩ ወርሓዊ ድማ $1500 ክኸፈሉ እዮም ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣይኖ ኣብ ኣፍሪካ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ምስቲ ከምቲ ንሕና ብሊብያ ዝኸድናዮ ካብኡ ይከፍእን እዩ ተረዲኹም ኣለኹም እስራኤል ከይድካ ሕርሻ ምስራሕ ከምቲ ብሊብያ ዝኸድናዮ ካብኡ ከም ዘይከፍእ ገይረ እያ ነዝርዮ ካብኡ ክኸፋ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ከመይ ዓይነት ሪስክ ወሲደ ስለ ዝመፃኹ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእኒ መንግስቲ ንዑ ኢንጂነር ክገብር ከሎ ግን ብዙሕ ኣዛራቢ ይኸውን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እስከ ንስማዕ እዮም 95 pounds.
So is Before we كنتات dive دي into the nitty-gritty of international labor dynamics, it's worth noting that this curious development has left many scratching their heads and asking, just how bad do things have to get for African nations to send their youth on what seems like a farming adventure halfway across the globe? Now, add a dash of moral pondering into the mix. On one hand, Israel is embroiled in a conflict, and the safety of these workers raises legitimate concerns. On the other hand, the allure of $1,500 when converted to Kenyan shillings could be a lifeline for some. This prompts a deeper personal question: how you balance the pursuit of economic opportunity with the potential risks and ethical considerations in times of conflict. So እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና it's a very very delicate ኩነታት እዩ ማለት ከም ኣመሓዳሪ ናይ ሓንቲ ሃገር ብፍላይ ኬንያ ብዙሕ ናይ መንእሰያት ሽቕለት ኣልቦነት ካብ ካልኦት ሃገራት ኣይትኸፍን እያ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብዙሕ ፖዚቲቭ ኒውስ ዘለዋ ሃገር እያ ግን ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘለዋ ሽቕለት ኣልቦነት ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ኣብ ስዑድያ ከይዱ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ እውን ብዙሓት መንእሰያት ናቶም ዝተማሃሩ ስራሕ ዘይብሎም ኣብ ስዑድያ ፕሮፌሽናሊ ሰሪሖም ክነብሩን ንነፍሶም ክኾኑ ንስድሮም ክሕግዙ ንሃገሮም ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ካብ ኮፍ ዝብሉ ንዖም ዝኸውን ስራሕ እንተዘየለብ ተዓዲ ብምባል ብዙሓት ከምኡውን ምስ ጀርመን እውን ስምምዕ ገይሩ ከም ዝነበረ ብዙሕ ሰባት ናብ ጀርመን ክሰድድ ከም ዝኽእል ሕጂ ድማ ከምዚ ንሪኦ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድ ከሎ ስለምንታይ ዝበለፁ ህዝቢ ናብ ካልኦት ሃገራት ይኸይድ ዝብል ኮንትሮቨርሻል ሕቶ እዩ ከምዚ ኣከራኻሪ ሕቶ እዩ እቲ ሕቶ ግን መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ እውን እንተበልና ንመንእሰያትን ዝኸውን እኹል ስራሕ የብሎምን ኤውሮጳውያን እኹል ስራሕ ኣለዎም ድዩ ክትብሉን ይኹን ኖ የብሎምን ንሳቶም ግን እቲ ታሕቲ ዘሎ ክፋል ስራሕ ኤውሮጳውያን ወይ ካቶም ደቂ ዓዲ ክሰርሕዎ ይክእሉን እዮም that's why ድማ ኣፍሪካውያን ብዙሓት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቑ ስራሕ ስለ ዘይረኽቡ ስራሕ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዶም ሰሪሖም ገንዘብ ይትዮም ንስድሮም ተሓጊዞም ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓብ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ስለዚ ተማሂሮም ገንዘብ ሒዞም መፂኦም እውን ንኣብነት ኣብ ሕርሻታት ናይ እስራኤል ሰሪሖም መፂኦም ኣብ ዓዶም ስልጡን ሕርሻታት እውን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ኣብ ግዜ ኩናት ክሳብ ክንደይ ኢኻ ገንዘብ ዘገድሰካ ሂወት ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ናይ ሞት ሕቶ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ብዛዕባ ሰብ ዝግደሱ ሰባት ግን very very delicate ነጥቢ ክትሪኦ ከለኻ This decision comes on the heels of a mass exodus of over 10,000 migrant farm workers, primarily from Thailand, fleeing Israel since the start of the conflict. Facing a severe labor shortage, Israel has turned to Africa to replenish its farming ranks. But as the saying goes, every silver lining has a cloud, and critics are already questioning the working conditions awaiting these adventurous Kenyan farmhands, echoing concerns raised in the past about the treatment of foreign laborers in Israel. Israel's ambassador in Kenya, Michael Lodum, stated that the country is also planning to recruit farm workers from Uganda, with recruitment already underway in Tanzania. The shortage is attributed to approximately 360. So ከም ንሪኦ ዘለና ከባቢ 360,000 ዝኾኑ ናይ እስራኤል ህዝቢ ናብቲ ሰራዊት ከይዱ ስለ ዘሎ ብዙሕ ገጅፍ ናይ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ኣብ ሕርሻ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ኮንስትራክሽን እውን ኣምፂአልኩም ነይረ ኣብቲ ህንፃ ናቶም ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ እቲ ናይ ህንፃ ካብ ህንዲ ሰብ ከነምፂና ብምባል ብዙሕ ብዝብስ ህንዲ ከባቢ 50,000 ህንዳውያን ክንእትዩ ኢና ኢሎም ነይሮም ተመሳሳሊ ድማ ናይ ሕርሻ ካብ ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ከምፁ ተዳልዮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ብብዙሕ መንገዲ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን እቲ ሰብ ብወለንቱ ይኸይድ ክሳብ ዝሃለወ ትዕድል ናይ ስራሕ ክሳብ ዝሃለወ ዋላ እኳ ኣብ ከምዚ ናይ ውግእ ቦታታት ትሰድድ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ከመይ ይነብር ምናልባት ኣብ ጥዑም ገዛ ኮንካ ብቾት ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ስናዳሪ እዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስራሕ ዘይብሉ ክበልዕን ክሰትን ዘይክእል ዘሎ ስለዚ ስራሕ ክትፈጥረሉ ዘይትኽእል ዕድል ክትፈጥረሉ ዘይትኽእል ተኮይንካ ኣብ ዓዲ ዕድል ከይዱ ስራሕ ንክረክብ ዕድል ኣብ ዝፍጠረሉ ኸ ኖ ኣብዛ ዓድኻ ኮንካ ጥመድ ኢኻ ክትብሎ ዘለካ ብሓፈሻ ከም በዓል ኤርትራ ተኮይና ኣዝዩ ናብ ሕዳት ስለዝኾና ገላ ኣብ ዓድና ንግበር ክንብል ንኽእል ኢና እዚአን ካልኦት ሃገራት ግን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ድማ ስራሕ የብሎምን ወላ ብሕጂ እውን ክፈጥሩ ይክእሉ እዮም ዝገበሩ ተገበሩ እውን ዓመታት እዩ ክወስድ እዚ መንእሰያት እዚ ኸ እንታይ እዮም ክኾኑ መንእሰይ ኣብ ኮፍ እንድሕሪ ኢሉ ኣብ ሕማቕ ነገር እዩ ዝዋፈር ብልሽውና ኣሎ ድራግስ ኣሎ ሽርምጥና ኣሎ ካልእ ፀገማት ስርቂ ኣሎ ካልእ ፀገማት እዩ ዝበፅሕ ስለዚ ነቲ መንእሰይ ፕሮዳክቲቭ ክኸውን እንድሕሪ ኮይኑ ናብ ከምዚ ክሰዶ ትኽእል እዚኣ ግን ንፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ብዙሕ ነቐፌታ ዘስዓበት እያ እውን ምክንያቱ ኣብ ውግእ ዘለዎ ቦታ ኣብ ዕግርግር ዘሎ ሞትን ፀገምን ዘለዎ ከመይ ጌርካ ኣብዚ እዋን እዚ ትሰዶም ዝብል ግን ንሱ እንተሰዲዱ ካልኦት ሃገራት ንክሰዱ ድልውነትን ምቅድዳምን ከም ዘሎ ድማ ዘይምርሳዕ ማለት እዩ 1,000 Israeli reservists being called up for military service since the conflict began. Critics have raised concerns about the conditions these workers might face in Israel, citing previous reports of unsafe working practices and unsanitary living conditions for migrant farm workers. Israel's agriculture ministry disclosed a need for 30 to 40,000 farm workers, prompting mixed reactions in Kenya, where some view the opportunity as a solution to the unemployment crisis, while others worry about the safety of the workers.
እዚ ኩነታት እዚ ኣዛራቢ ኮይኑ ኣሎ ካብ 30 ክሳብ 40,000 ሰራሕተኛታት የድልያ ከም ዘሎ እስራኤል ኣብ ትሕርሻ ናታ I think ብናተይ ርዲት እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ሴፍቲ ወይ ገለመለ ዝብልዎ ዘሎ ከምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ካብኡ ኣይከፍን እዩ ሕርሻታት ናይ ኣፍሪቃ እቶም ዋናታት ሕርሻታት ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ቀዳሞት መዝመስቲ ንሳቶም እዮም ክብሎም ዝኽእል ኣነ ምክንያቱ ሰብ ትካላት ኣብ ኣፍሪቃ ንሰብ ብናፃ ዝገፁ ሰባት ምዃኖም እዚ ኩልና ንፈልጦ እዩ ምን ዋላ ክሰርሕ ከለካ ኣብ ዓድኻ ብኸመይ ትሪት ገብሩካ ነይሮም ንንታይ ዋጋ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ስለዚ ኣነ ስለ ሰራሕኩ ይፈልጠ ዝኾነ ፕሮቴክሽን የለ ገለመለ የለ ቆልዓኻ ንሽተይ ሕቁኻ ክሳብ ትስበር ከክንግለ ብሊኮታ ተሰኪምካ ብስካላ ጠልጠል ናበርካ ኢኻ ትድይብ ካብ ኣንተ ወዲእካ ድማ ሂወትካ ተወዲያላ ስለዚ እቲ ሪስክ ዝበሃል ዘሎ ኣብ እስራኤል ካብታ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሪስክ ክዓቢ ይክእልን እዩ ሓቂ ምዝራብ ሓይሽ ኢልካ ምፅ ኣቢልካ ጥራይ እንታይ ትንኮ ኣነ ዝሰክፈኒ ትውግእ ዘሎ ፀገማት ንሱ እንታይ ክፈጥረሎም ይኽእል ግን at the end of the day እቲ ሰብ ምርጩ ክሳብ ዝኾነ ምርጫ ናይቲ ሰብ ከተኸብር ኣለካ ካብ ሃገርካ ድማ ናብ ካል ከይዶም ከምዚ ጊላነት ኣይኮነን እዚ ሰብሲ ከፍቲ ሰሪሑ ደሞዝ ክእትዩ ደሞዝ እትዩ ነፍሱ ክረድዩ ስድርኡ ክረድዩ ነቲ ሃገር እውን ኢንዳይሬክትሊ ሓገዝ ኣለዋ እዩ ስለዚ ካብ ሰባት ሱቕ ኢሎም ተማሂሮም ኣብ ዓዶም ዝዕስቡ ብዘይ ስራሕ ብዘይ ዕድላት ኣብ ከምዚ ከይዶም ክነብሩ ፅቡቅ እዩ ካልእ ቪድዮ ዘላትኒ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ እዚኣ ንሽክ democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. We turn now to look what's being called the new scramble for Africa. The United Arab Emirates, where we are right now, is using its vast oil money to buy up the rights to land in many African countries in order to sell carbon credits to major polluters. Just over a year ago, in 2022, a member of the UAE royal family set up a private investment company called Blue Carbon to facilitate the deals. The company is negotiating to purchase the rights to about a tenth of Liberia's landmass, a fifth of Zimbabwe, and swaths of Kenya, Zambia, and Tanzania. The Guardian newspaper reports the deal involves land about the size of the United Kingdom. Blue Carbon would then sell carbon credits linked to forests preserved on this land. Many critics have likened the UAE's እዚኣ ዜና እዚኣ ተደጋጋሚ ክትመፅእ ጀሚራ ኣላ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ very very ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብሰንኪ እዚ ናይ ክላይሜት ምቁፅፃር ዝብልዎ ዘለዉ ካርቦን ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ ኣነ ክብክል ተኮይና ኣብዚ ነዳዲ ክናውፀኹ ይብክል ተለኹ ኣብ ካልእ ናይ ፎሬስት ወይ ከዓ ናይ ጫካ ቦታታት ትገዝእ እሞ ንሱ ከይትንከፍ እቲ ጫካ ከምዚ ምዕብል ትገብር ስለምንታይ ኣነ በዚ ይብክል ኣለኹ እቲ ድማ በቲ ኦክሲጅን ተገይሩለይ ካርቦን ክሬዲት ክፈጥረለይ ይኽእል እዩ እዚ ግን መሬት እዮም ዝገዝኡ ዘለዉ ስለዚ እዚ ናይ ካምፓኒ ብሉ ካርቦን ዝበሃል ናይ ዩኤኢ ካምፓኒ በቶም ሮያል ፋሚሊ ዝውነን ማለት እዩ ብዙሕ ኣብ መሬት ገዚኡሉ ኣብ ኬንያ ኣብ ላይቤሪያ 15% ዝኸውን ኣብ ዚምባብዌ 20% ናይቲ ሃገር ዝኸውን ገዚኦም ኣለዉ ኣብ ኬንያ ኣብ ታንዛንያ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን መሬት ገዚኦም ኣለዉ ብትክክል ኣይተገልፀን ኣሎ ገንዘብ እዮም ዝብዎም ዘለዉ እቲ ስምምዕ ዝግበር ዘሎ ግን ፅባሕ ንጎ እንታበይ ክኸይዱ እቲ መሬት ክገድፍዎ ድዮም ናቶም ድዩ ዝኸውን ዘሎ ኦውነርሽፕ ኣለዎም ድዩ እዚ this is becoming very very controversial ኣዛራብን ኣሰካፍን ምዕባለ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ንብዙሓት ሰባት ድማ ተዛርብ ዘሎ እዩ እዚ እውን ኩሉ ሰብ ከስተብለሉን ክፈልጦን ክመሃረሉን ዘለዎ ኣነ ድማ ኣቐዲሙ እቲ ዝኸውን ዘሎ ክነግረኩምን ከፍልጠኩምን ስለ ዝደለየ እምበኣር ናይ ሎሚ ቪድዮ ነዊሕ ኣሎ ኦልሬዲ ካልእ ነይሩ ግን ኣብዚ ክውዳእ ክፍትነ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ብካልእ ምዕባለ ክሳብ ዝመፀኩም ድሓንኩ ንብለኩም ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ከም ወትሩ ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እናበልኩ ክሰናበተክም እየ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቁልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመፃኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you.